Ningkong he nga ai ngu yo blay nama kani kapor bu ai bela badot ha kini kapor bengila benia study ye tin ke jong blay ban ngai khu blay fi pramen sim baro ki bla ban pet ye kini program ha kani kapor ha kerteng jong try bo nong pun im jongi u Jesus Christ ka subject ka ba nga kwa ban bo ling ba jong kini ka Bible study bakata kalong ki jethu khana ki jong Jisu halor lom ki bangi ju tip ya ka kum haktin pareng yong sermon on the mount en rei shwa ba ngin ya pet ye kita ki benta baro idkhot habdeng iwe pe iwe idkhot bangin ya pet ya kani ki jethu khana jong Jisu halor lom ka kwa bangin ya phai shaka jing lam prang ndiat khna ngin bala pan sung thu umathayos umut ayu habau tho ya kani ka gospel tataka daw kani ke episode ka baning kong ya kwa yangi bangin ya pet shwa ningkong tang ya kum ka jinglam prang lene introduction ya ka gospel ka jong Matthias balangi so thu ya ka rukom tho ka jong Matthias ngin kham sung thu ngin kham sha shu shu umut ayu Matthias habau tho ya gospel kajong bar kita kijing hikai kajong Jisu kidon tibon kijing hikai kajong ka bangila ban sotho khamshai habing sotho ya kajing tmu kabo Matthias utho ya gospel habing pet ning kong ya gospel jong Matthias ngin yo bakadon kijing hiar pateng kijing tho khana spang kijing hiar pateng kajong Jisu badang pet yang ne ngin shem ba Matthias ulatho ya kajing sedang jong jing hiar pateng ke jong Jisu na Abraham omde na Adam yo Jisu la khat ru yo khon jong David bad yo khon jong Abraham ka ba peni ba Matthias utho yakani na ka benta ki briu ke jong ki balong ki jiu ha ka tu ka por baru Matthias ukwa ban pen shisha haki jiu, haki parlok ke jong haki emlang salang haki tukopor, bau Jisu udai Messiah. Kumta ladangi phai syang gospel jong Matthias bangi pet yaka, win syam bagi don hadu kumba san pulai teli ki statement lani ki jingtho ki belan lupa haka testament geberim. Kaba Matthias ulawanra biang ha ke gospel ke jong ki briu ha ke por jong Moses ki jiu ha ke por jong Moses ki jiu puli ya kitab barim ke jong ki banak ta daw Matthias ula shim katukat ni ki benta na kitab ke barim ban wanra ha gospel ke jong ban pin shisha bau Jisu de uta Messiah kawai ni kintin ki bangi yo bala bu bha bar bala tho bha ha gospel jong Matthias kadai ke bangi ong bangi tip bha kata kadai kahima ki beneng barum ha gospel jong Matthias ngin shem bayakane ka kintin kahima ki beneng la tho ado lai puwei sin bana marba ngitip ba ke Bible lani ka tin ke jong ublay kadai bela persat mensim dong mensim bakut nata kadaw kadai bandon dadaw ka bakraw ba balay bela pendon kam ya kani kentin hado kata-kata uyonis tong pin bertes habulawan sini ka perthai ulaya lap uda ong kela ka bamot namar bakhima ki beneng kilajan anda bau Jisu lawan ru Jisu ulaya lap ya ka jo ka jeng ya lap bola ong suk kita kibaduk na ba chongki long ka hima kibneng na tinakata ka daw hangding yo balaban ba ya kani ka kentin ka hima kibneng tang ha ka tu ka chi thu khana ka jong Jisu haro lomru ngilai bo Jisu lapan kam hado khat nyo sin ya kani ka kentin pihak kecutang ke berim ke bau belai
ulai te bagi kon Israel. Barok ka bau te bagi kon Israel. Ha ke jutang ke berim. Ulai te bagi ka bagi kon Israel kin yo kin yo amat ha kan ye ke kendo. Ke bamut babarok ke te ke bau ulai te ka tasmen ke berim bagi kon Israel ke mut kalalong bat kalong ru yaki ha ka perthai. Ublay ula kular yaki ya kiri kanan ula kular yaki ya ke jingyo spa yo hajar ukular yaki ya ke jingkot ke jingkia baro ki bau ublay ula kular yaki wat ka jingtung ke jingtep ke jongki kilong ki bakin jado sudah ki yoru yaki sim ki jongki kubaki ki kwa ublay ula ayaki ki yo ya ke spa perthai ki yo ya ke jingkir khu ki balong baro jong kene ke perthai kata dei ka jutang ha ka testament ke berim ke bau blay uyate bar ki kon Israel ha ka ke por henrei onda jisu ulawan syakane ke perthai ular rapat ya ubrio syaka way pat ke hima ular rapat syaka way pat ke ket syaka way pat ke bor berkata kadai kebening. Dia bangi puli ia ke testament ke betamai. Ngidai ban ken mau baka kubor ke bakrau ke bangi yo kadai syapang kebening. Om syu syapang kan ke kedau ke bangi im. Om syu syapang kan ke perthai ke bangi im. Ladang ilas ngut hu ya kan ni ke jing shisha kan ya rap yang ni ban laj na shibun ke jing kulmar na shibun ke jing hikai ki babakla ke bangi yo ki bawan ban telep yang ni hakini ki sengi ki minta tika ni ke jutang ke bathamai ke jutang jong ke gospel ke hima ki beneng abi mangi perkhat ya keri Amerika ni perkhat ya kiri ki ba internet ak perthai katno ngi kwa ban let ban yo ban long kilong snong kum jong kata kari ngi pe ke jing long jing man ha kato kari ngi pe ke internet ki jaka ki puta ngi pe jong ka jing roy jong ka spa ka phau i ba ka sok sudah bat ngi kwa ban let ban long kilong snong hangta dan yo ipat ya kiri ki ba duk kiri ki ba chaklia kiri ki ba jabo ngim kwa ban let chakum kita kiri ban long kilong snong ki citizen kum kata kari ke jenggeli yang ai pi ke le balai budan tang kendiat ki bakwa banlong ki nong shong snong jong kata kahima ki beneng lesin namar bangim par yo i shisha ya ke buram jong ke beneng man ke sengi utrai man ke si sondi Mio ki pramensian ke wan ke ying mane bania mane blay ki brio ki bamdon ke jing terang ban long ki nong song snong jong ka peneng la wan je seng la wan ying mane bang lek pai thli shlai ho baro langi ni kwa ban poi sha peneng ondang ilayap henry ngim kwa bakata ke hima ke peneng kan long minta na benta jongi kania kentin hima kadai kentin ke bangi pendan kambha habangi kren ya kanu hima ke badon unong sensyar ngisau tho aba ong ke hima kamod udon usiem lene udon unong sensyar basensyar ya kata ke hima ke kentin ke bangi pendan kambha mentah habangi kren syapang ke hima kadai kentin ke mengiong ke sorkar. Bakata kadai ke balong ru ha ke hima ki beneng. Ke bamut ke sorkar beneng. Ke bamut bau blay usensyar ha kata ke hima. Ublay usensyar yagi jing imbaro ki bedan ha kata ke hima. Habang aim ngesa hang di hari India. Habang ngi im ngisa hari India ngi im ringkat barki hukum
ringkat bagi jing peniyat ki baka sarkar India kabo nam ta chungi ngidon ki riti sensyar ki babiang ki bangi ngi im hapo jong ke sarkar India nata kadaw habangi ongpat bangin im hake hima ki beneng kedon ke sarkar beneng bangi im lengba ki jing peniyat ki rules ki riti sensyar ki bo blay ulabo namenta kinong shong ki jong kadang sakaway ketien ke belat ho hakane ke gospel ka ba omdon haki way pat ki gospel ba kata ketien kadai ke ketien balang sisien lat ho yaka hak lenong ke bakhan ria ke dekat ke bakhat pra bat arsien lat ho yaka hak lenong ke bakhat pra ke dekat ke bakhat nyo baladangi bolang ini kentien baro arli ke balang bat kata ke hima ke beneng ngin syam baka balang kedai kata ke hima ki beneng hakane ke pertai ha beneng baro ngin hab ban im kat kum ke sarkar beneng hapo ki hukum hapo ki rules hapo ki jing peniyat ki jong ublay hinrei hangni haka pertai ke pher baro ngiyat la ka jong ka linti haka pertai hapdeng jong ni ka pertai ke bangi ngiyat ngiyat telun ublay udan lagi jong ki brio ki bam im kat kum kane ka pertai hinrei ki ba im kat kum ka hukum ka jong ublay begini ki dan hapo ka jeng sensyar jong ka sarkar beneng bakata kadai ka balang ndai sosi banong babon sien kani ka balang ka bangi ngilong kinong shongshnong ngim shimla ban pen ishai syaka perthai yaki jingirku ka bangila ban yo ban mat ya kata ka hibna ki beneng itu di artli kintieng la pendon kamba ha gospel jong Matthias ngine pej kendiap syak lenong ke beningkong berkata kalong ya ke jing hiar pateng uji sukres bun sien abang ipuli ya ke gospel jong Matthias ngisi pelat no ban puli ya ke lenong ke beningkong mangithai hang ni lesiat ho yang i utaw lakha utaw lakha ban ngim chi ngau tenat ban puli mangithai nyong ka ban puli le ayu kata henrei kumong ong lo basdang baktin ke jo blay ke le bala persat ben sim dau blay baru blay dan ka dau ka bakrau habau blay ubu iki ke ban tho ha kata ke ketien ke jong na ta ka dau ka don ka hubor what hapdeng jong kata ke jing ka lis lani kita ke jing har pateng kiba ublay ulabo hak lenong ke beningkong jong gospel jong Matthias pia pedeng jong gijiu ke jing har pateng borobor jong gijiu kedai nagaliang jong kupa bara babi puli jing har pateng jong gijiu borobor om ju kam tho ya kerteng nagaliang jong kemi nagaliang jong kentei hinrei ha kani ke kitab ke lenong ke beningkong ha ke bau Matthias utho syapang ke jeng hiar pateng ke jong ujisu hang ni ngin yo i ya kerteng jong saungut ki kentei bat ke dei bandon ke dau ke bakrau balai bau blay ukwa ban pen pau ya kerteng jong kini ki saungut ki kentei marsa sedang jangka gospel ke jong Matthias balesi ka beningkong kalong bau Jisu ulawan ban kintiu ya ka long renyang jong kentei nomar ha ki por ki
Menshwa jongki jiu haki imlang ke saklang ke jongki kim dak hen kor ye kintei. Bergebaar pat si kini ki sangut ki kintei. Ki dei ki badon kita ka ong ka history haka jing ya lenti ki jongki. Ya ka ba menshwa ke jongki. Ya taki pop dan ni ki jing bakla haka jing im ke jongki. Kebahikai yang i bau Jisu wan ban pen im yakin nong pop ki ba syirkai ke beningkong akwa ban hakni ki episode ngakwa ban krentang shpang kine ki saungut ki kerteng gi blami ha gospel jong Matius haklanong nga beningkong ki saungut ki kentai bat badai bau blay ulada tho dak kerteng yaki ke beningkong ha ketekot ke belai lami ke kerteng jong ketamar kedai ke persa kurim jong ujuda hakaba ujuda ula yo kon jong u peres hakaba ke Mary ke kemi u Jisu kelahir pateng ngilaban mudur ia tak kejingja kebas semua pop aduk kata-kata bau juda ulah syongka ia ke persa kurim jong Banaka kalau yo khonu peres berka Mary ka kemiu Jisu kalahir pateng nanta u Jisu kumu blay u badan habeneng ban yoi ya kani ka barok ka kamsang kabalaja ulah rai banwan nakani kapateng balai kabaar kedekot kebesan gin yoi ia ke we kentai bakata kadai karahap kadai ke gentle kamdai ke jiu bakadai ke tu kentai nuti kebelat tho tien ke jau blai ia ke jingja ha Jericho habaki sipai Israel ke lej pan hap ya kenro ha Jericho kini ke Rahab kala syongkurim yo nongjiu uba kerteng u Salmon bo Jisu le yo ya kata barok haba dan ka ket ju habneng bat ularai banwan nakata kecing hiar pateng kebalai yo ya koi pat kerteng khot kepesan hi bagata kadai ke Ruth kadai kenong Moab ukpa temen jongka udai Moab ubelami naka jing syongka sang jong ulat bat ke kon jong laban mudur apa ulat bat ki kon kin thai bro anu kala pet kim dan jaka ka kon kin thai jong ulat kala pen bua yo ulat bakla thia bat ulat bakwa mi nang ta la mi ukon umawap baka jaj ben rio mawap kalami nang ta sa hisen pat u Jisu u yo ya kani baro baga Ruth kalahir pateng nagata ka jingsyong sang pat bu Jisu la jiet ban wan long brio nagata ka pateng pat ka basaw ka kentay ka kerteng ka belami ha ka jinghyar pateng ka jong Jisu ha gospel Matius kelenong ka beningkong ka dekhot ka kan rio kadai ka Betsheba ka kadai ka lok jong Uria kane kadai ka to ka kentay ka bau David David ula klim bau la syong kurim yaka sa hisen pat yo yang kedai ke badan ke history jeng jinglong pop ke bau Jisu ula pet Jisu ula ilupai kata barok kamu belai habeneng ngan wan shim yang jinglong brio
ke jong balay ke jing kali kelong bau Jisu uhaban wan na kini pateng balay bunsin mangigong kibriyo ngimla ban mudur ngim sotenat ban keren bangawan na kata kalong hiyeng bakumta-kumta buktawan na kata kalong hiyeng bukumta-kumta bakata kawan na kata kalong hiyeng balong kumta-kumta dahang ning yo yo Jisu buwan na kilong hiyeng kiba jot kiba pra na kilong hiyeng kiba kit ya ka pop sirenyeng pan pen siya ka perthai bo Jisu uklam wan nakabenta kiba hok hinrei wan nakabenta kiba pop kiba kom mga barmavi abang iwan nakamat jong Jisu u Jisu unong kentai yangi namar bo wan knang nakabenta jongi kibriu kiba pop kiba don ka history haka pop kiba wan nakapateng jong ka pop malmo uru umi nakajo kapateng kaji kai bengiyo ling ba kanik introduction jong gospel ka jong Matthias namata jonga jongwi pen bo Jisu udah Messiah buyo ina tena beneng ikita ki jingja baro kibaja babujit banwan nakalenti jong nong pop banwan banyo ban ma iki pop ki jong a jong pi banwan namata jong ki bamdan daka weipat kalenti ublen kerku yang i habang isyashkor ya kani ka Bible study aga weipat ka episode ngin sapet ya kaji tu khana ka jong Jisu halor lom ka wei ka khot ha ka wei ka khot ngi pet bnia ba kaji kai ayungi yo lengba kaji tu khana halor lom jong u Jisu ublen kerku yagi ublen aibor yagi gini let show play ha ka jing tuai ublay kwa jungi bab neng iwan akamat chome a triban aingo yame bang iple ini ketin ke jong me ban pen pau ya ke buram ke jong me imat i ke jing hikai imat ban yos ngo ya khubor ke jong me ke ba me krendo men sim bo khoj u jong me ha ke ketin ke jong me ya rap yang ablay bangini itama yame abang ipule ini gospel jong Matthias om dei bang isupule bangin tip yaka dang ipule bangin mat ke jingker khu jome bangin pule bangin yo i ka mon ke jome ayuma kwa yangi bangin le na banta jome sim ka borom sim ken tribe na ni baro ngapan kerpat den try no pen im jong yu Jesus Christ. Amen.